إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم وأوصي بنفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث: واعلموا أن وغير النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Menguripkan Allah subhanahu wa ta'ala bimada yang koto di itanu di kapan alamati syekh Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa sudi kapan alamati syekh Allah ta'ala na isanan aropaan utitua mu'min akatat tanudanian agian koto akipapantaganian syekh Allah nago kapa katat tanudanian agian koto mangalimuun o Allah si kotandai o kaplagadai o diinyan di ikapagintaw sa agian kaya dunia. Semangat tawa lalay uliran di ipanalamatan sa Allah na dikiran di itakatakapan Allah ta'ala agian koto mangalimu yan sikiran. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la syadid. Amay ka manalamat kalurak nati ko Allah na pagumano-manan na kung share ka no agyang kuto alim wa kana ipambagay ka no share ka no wala in kafartum inna adhabi la shadid. Amay mang kamungkir ka no kakalipatan ako ni wati ko Allah namata na susiksa ka na tito din amalipadas ko mga tao amyungkir na gukyalipatan nira na so Allah subhanahu wa ta'ala. Gian kaya di itanu di kapagintaw si sagian kaya dunia na sulimu rakatano o Allah ta'ala na di mapipinda. Gian kaya mga umat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapaditan ron na mga umat ay ikakalimu o Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kalbi si iko kadandan ulangwan o mga umat am yang una. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naskanya ni pagampaganay pakasembuang si sagyang koto mga kubur. Kumasa akapaguyaga wallahu ta'ala si iko mga manusia. Naguskanya ni pagampaganay apakasulod si iko surga. Ko unaam panoda amya kasuldun amayamanan yan na mga uripan Allah. Nagu sumambo sa mga umat yan
na lagi dito mambu asiran ipaganay apaka sulod sang ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Miyali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati hadhihi ummatun marhuma. Mata nagyan kaya ummat akan natigo Rasulullah na ummat ay kakalimu. Laysa alaiha adabun fil akhirah. Da akasiksaan niran si saalungan amori. Wa adabuha fid dunya ay akasiksaan niran sa gian kaya dunya. Al fitan wal zalazil wal qatl. Nagyang kuto akapapakataling umasyikiran agyang kuto pimbarangan ang mga fitna mga tiba. Nagugyang kuto mga kapapakataling umakiran o mga lindul. Nagugyang kuto di iran di ikang bubunuay. Mangore pan Allah subhanahu wa ta'ala, igira amya padala marakatan wagyang kuto titua kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyanan imala ab kesabapan sa gyang kuto kapapakataling umarakatan wagyang kuto alimu Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Piyakatan na Allah Ta'ala ini begini na promise ang mga tao. Amya padala makiran agyang ko tuwalin ang aparatya. Padala makiran agyang ko alaksang ko wani gulaw lagi Allah. Ang taksiran ito pagpunta sa kanto. Ini pandu si kiran Allah. Na aya promise kiran Allah ay bagay niyan kiran na ayamanan niyan nalimu nagugagaw napakaligtas niyan siran sagian ko to kamarganan at teguan yan salalan agyang ko to kawyag-uyagiran amada siran sagian ko to kawyag-uyag amasempit nagu kawyag-uyag amargan nagu priskian siran Allah sa rizki adadan at-tamanian wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Rizkian Allah Ta'ala agyang ko to ataw amalakan sang ko Allah sadadan at-tamanian. Rizkian yan sa tamo ka halal. Rizkian yan sa ayamanan yan na mga muriyataw ang mga dato na mga bai ang mga salihin na mga salihat. Rizkian yan sa ayamanan yan na anggota at tatagumpia. Priskian yan sa anda manaya. Idi ini yan di ikang gulaw lasag yan koto ayamanan yan na panduan Allah. Taufiqan yan agyang koto ori Allah sa anda manaya di ini yan di ikang gulaw lasag yan koto ori Allah. Mga palyugaton ini sugun Allah subhanahu wa ta'ala. Nagupagumarg di magumarg agyang koto ang mga balas ay pambagayron ng Allah subhanahu wa ta'ala. Upuon tanop man mapadala masisagyan ko to. Akada-akalak si ikaw Allah. Mapukas si ko ginawatan wagyan ko to. Akalak si ikaw Allah kasi ita namatag. Sisagyan ko to ay maanan yan na mga galabak ay kasi singay na inisa para Allah ta'ala na kedarakatan wagian ko to alimu Allah nagupapas darakatan wallahu ta'ala agian ko to agagawnian na aya papakataling umasyarakatan nagian ko to ararangit yan nagugian ko to mga tiyuba yan nagugian ko to mga kasiksaan apapakataling umaan yan sang ko mga uripan yan. Ayam yali wallahu ta'ala sa Quran ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Miyarine agagyan ko to mga kabinasaan. Si iko pilupaan na gusi iko piragatan. Ang tono to'y sabab. Misabab si iko galabak o mga manusia. Misabab ko kiyang baradus sa mga manusia.
na urian agian ko to kariniad o kabinasaan ko pilupaan na gusi ko piragatan misabab ko kiyang baradus sa mga manusia liyudhekahum ba'da alladhi amilu na ayapakatana nagyan ko ta mga tiuba o Allah na mga iksamin Allah ka aniran katintimi agian ko to balas nagu kasiksaan o sabaad amiyang gagalabakiran natin ko Allah Ta'ala la'allahum yarji'un kalau na makambalingan siran sang ko Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau na makatubat siran si ko Allah kalau na makainang kasiran amakatano di siran ko kipapantagaliran si ko Allah Ta'ala nakaganakaniran agyan ko to mga ratagal bakiran agya kesabapan saging ko to kapapakatan agyan ko to mga tiba Allah nago mga eksamen Allah apa pakatanaan yan si sagyan ko to mga urip niya mi'alu si sa hadith ami panutul Ali bin Abi Talib nago so Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an agyan ko to apa kesabapan sa kapapakatan agyan ko to mga tiba Allah mga eksamen Allah si sagyan ko to mga tao ميالي وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء يسبل أقولما ككراس نبقى حلال سيكرا نبقى سببا سجين قطوة kap kepatot si ikiran agian koto atiuba nago mga fitna apa pakatana si ikiran lagi nana no kaya panutulon Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an mi aliran agian koto 10 agulimam ay kira pinggalabak o mga ummat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kesabapan sagian koto akap ka halal seikiran nagu kapapakatana seikiran agian koto pembarangan atiuba Allah Subhanahu wa Ta'ala paganairun idza ittukhidha al-fay'u duwalan mabali akwaan o mga tao sutiaban si ko katidawa asirilin nagukuan o mga pupuro si sagyang koto mga tao mga nakuda si sagyang koto mga tao nakalipat taniran sa mga pobre adiranon bagan sa mga pobre wal amanatu maghraman ikadua ng baloy so sarig ama papasi ko piting gisaan mada so sarig si ko piting gisaan ada na isari kekaun na ayak kata tarimaan yang sagyang kotua ini isari kekaun nagiu tu bagian yang si sagyang kotua tamukaka mapapasi ko piteng kisaan agyang kotua sarig inangin nagyanan na dana na pangrawaw ayamanan yan na kapalawan nagusi ayamanan yan na pilangitan ayam yang raw sangko sarig na sa manusia mi'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadith idza dhuyi'atil amanatu fantadir as-sa'a anda din ikada agian kotua sarig sang ko mga manusia nanayawaniyo subangkit atigo Allah tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigo mga sahaba ya Rasulullah anda malaika keda agian kotua sarig isaunin yakap keda agian kotua sarig ini sembaga Rasulullah si ko mga sahaba niyan idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadir as-sa'a igira asyan day agian kotua galabak si ko kana ubaw nakapapatuti piyaking galabak ko galabak
piaking galabak kotau agian koto galabak kena ubau nakapapatuti nanayawanius subangkit ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isanan ab kesabapan sagian koto ati bahwa igir amya papas si kupiten gisaan agian koto asari. Was zakatu maghraman mabali su zaka adi imbagayu tao di imbagayu mga alay tamok su zaka kaaya kapipikiran si sagian koto zaka ay imbagayran na punishment si ikiran akana uba paliugat ay ini paliugat si ikiran Allah Ta'ala gharama akapipikiran punishment si ikiran sagian koto akapakabagayran sa zakat diimbagay mga tawag yung koto zakat padampan wa tu'allima li ghairi din paganadan makalas so panaguntaman o manusia kudiin yan di ikapaganadak sangko salakaw si kuwagama wallahu subhanahu wa ta'ala. Nailay niyo man sagian kaya masatano eman to kama kamumuayananan mas mala panaguntaman tanudi kang galabak kusala o si ko na amay asi ko anto tanwa maliligto si ko ayamanan niya pantag si ko agama wallahu ta'ala. So di itano di ikapaganada si ko agama wallahu ta'ala na paliugat si ko pitenggi sa ano siya rakatan kaanda din ikada o ilmu si ko agama wallahu ta'ala na isad no to mala apatata si sagiang koto akia pakaran ni agiang koto abangkit ayam ya ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sa hadith إن الله لا يقبض العلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا متى أنا سوى الله تعالى ناقنا أبني أنا كوا أجيان قطع علم أو بني أنا نغنسين أسان كمان منوسيا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء وقيدتك رسول الله نقوى أنا والله تعالى سعلم سيك وقم والله تعالى نقول لنا سيك وقبك وقبته مع علماء pakaitu sumangataw mga ito sikwa mataw sikwa kama pakaitu sumangataw paganad sikwa kama gulalan sa game ko to pakaitu mga ulama pangawapat sa mga ulama hatta idza lam yabqi aliman taman sa igira ada amyalamba ay mananen na mataw sikwa kama miangawapat so mga tao si kuwaga mawala dapagana da suwaga mawallahu ta'ala na anto na imapunggulaw la ay kelamb nagyang kutu ayamanan yan nada ang mga sabutiran si kuwaga mawallahu ta'ala kagi dapagana da suwaga mawala na ay mapunggulaw la sa giyang kutu hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل na aya mapunggulaw la sa giyang ko to amas sa amiyakaitu sa mga ulama miyakaitu sa mga tawa pagana disi ikwaga mawallahu ta'ala na aya mapunggulaw la atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kuan o mga tao sa mga inugranti si ikwaga mawallahu ta'ala ulwan sang kuwaga mawallah na aya keswa na pengingis aliran agen ko to amia bali ulwaneran sang kuagamam ada asabutian si kuagamam na bagay sa mga hukuman na mga ifta ang gulalan kana uba makapapaso de si ko agama wallah si inian piyaka paso de sang ko bay aginawan yan na aya mapanggulaw la fadal
na miya dedeg sekanian wa adal nagu miya ka dedeg miya dedeg sekanian nagu ayamanan yan na miya ka dedeg sekanian ileni man aging kota tutulan sa aging kota sakataw mamam miya kapate sa 10 Agusyaw ini siya niya aging kota rahib ayman aging kota rahib na barasimba asumisiba isa aging kota kaingadan miyaw man yan ini siya niya natigyan na ino pakatawbat ako tigyan na ito na ini ang ganabak kakadustad natigyan na miya kapate ako sa 10 Agusyaw manusia giin ang miyang gudaw leni si ko miyang miyaw na amasa ko una ang panuda kapakataling mo Rasul sallallahu alaihi wasallam na pianut tulay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ageng kota miyang gudaw tiga geng kota rahi babarasin boto ugaid na kurang sa ilmu tiga na di ka pakatawbat anda man ka pakatawbat kay miya kalangang kasataw na di ka pakatawbat Sageng kota ketero anya nu sari pakatau batas sakanian kage miya kalangan satau 10 Agusyaw amia patay niyan na miya tan kada sa ginawa niyan at tigen adia ko bu pakatau bat nabuno na kampan siya gin biyuno yang panagiyang kota siya ay ganap ang batus kaya patay pamasya kaya ko nang sabihin makapapaso di si ko ilmu kamakapapaso di si ko bayaman yan na miyatago sa giyang koto ay amanan yan na kabinasaan na kaya sabapan si sa giyang koto kaya patay niyan na gumiyak kaya sabapan si sa giyang koto kaya pakambaradusa agiyang koto tao ka inumiyakas miyaka pamuno kami sabab si sa giyang koto katero yan na gugiyang koto ifta yan adi pakataubat na baniyang beda na biyuno pan agiyang koto sa kataw arahib abarasimba adon agiyang koto ilmu si ko agama wallahu ta'ala Giti kada danger agiang ko to adi kapagana dasang ko agama wallahu ta'ala da kada isay na maging ko ta sa kataw mama na miyaw man yan aging ko to alim min ahli din alim si ko agama wallahu ta'ala natigin na inop ana pag-asakan sa kapakataw batakan piano tulian lagi yang kota betul dia namanya maka tu samia patay niyan natige na dikap kada isa pag-asa kasallahu ta'ala napakata talingumaan yan suri panian apet taubatun kamalai gagaw na gumalai limu sallallahu ta'ala sung kaatige ni sisagyan kanan adar pa ingat aaya mga tauron nafsim ba ni Rasulullah naawa kasagyan kanan adar pa ka mga baradus sa mga tauron pingguna na unya nagyang kotwa sa katawa mama na gyuti kaya sabapan sa giyang kotwa kaya pakasuldian sa surga agyang kotwa sa katawa mama abaradusa misabab si sa giyang kotwa yamanan yan na alim amya kang guguna na urun sa giyang kotwa penggulaulaan yan na sa giyang kotwa masak katatabuyan uli nakapadalakaw niyan sa giyang kotwa kapsung yan sa giyang kotwa darpa na kaya pantagan ayamanan yan nakawapat agyang kotwa manusia da amadakal amyang galubak yan ayamanan yan na mga simbasi ko Allahu Ta'ala giabu akiatang kada dia sa ginawa diyan sagyang kota kaptobat yan sa ko Allah na sagyang kota masa kapadalakaw niyan sagyang kota dara sung sagyang kota darpa na miyaw mau malakalamot na kaya pantaganon akawapat piagagaw do katawa malaikatur rahma malaikatul azab tiga gyang kaya sa katawa mama sa katawa malaikatur rahma tiga na ko na naging kaya datu mama kaya manan yan na rakaknay ka tao ini ko surga tiga mambuagin kay malaikatul azab malaikat abkuan niran so mga tao mga baradusa kasiksa niran na tiga nakuan na kanini kagiin na yamanan yan na baradusa ini tao kami akapate sa magatos a manusia nakatawan tanong isa amala kadustaan na uba ka makapatay sa sakataubo manusia ka o makapatay ka sa sakataubo mga manusia at tibabaan ka na lagi dekabo uba piulang pulang sukaden den o mga manusia fakaannama qatalan nasu jami'an sa lagi diambu uban yan biyunus sukaden den ulangwan o mga manusia sakataw amapatay ka manusia at tibabaan ka kiukum siran umalay sana kasakataw malaikat asigo wallah ko kumangga agyan nga na do kataw malaikat di magagaw misrin saya mananian na manusia kiukum yan agyan ko to adu kataw malaikat na kaya ko kumanun
Kiyo ko manangkiran na tige na gyan kaya mama na sabab ko kaya pakaranin yan si sagyan kaya dar paasunguan yan nagugyan ko to akyatang kadanyanun sakya tubat yan si iko Allah na ayakirkun nagu ayapakakuon na so malaikatur rahma na miya kuwa o malaikatur rahma apkuan yan malaikat apkuan yan sa mga tao apaka suladasan ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Giti kailangan agian ko tuwa kapag nadat tanu si ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Gian kaya agama tanwa ilmu si ko agama nakida si ko pangauri amasa. Bakaitu si ko pangauri amasa. Naginan dan ibkasabapan sa gian ko tuwa kapag pakatana uti wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa tu'allima li ghairi ad-din bagana dan susala kau si ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Ilain man maka mumuayan sa geng kaya masa tanu man. Lumika tanu sa madrasah napakapaganda din tanu sa mga muretautan. Mas'uliyar ka tanu sa mga muretautan. Naun tanu siran. Yang kita dari beberapa cara pengrajian mengenai tawaran sang koiskoilan. Oke, naigram yo pin terasa nakatuluda. Bangka bu tulud nagian ko to ataw. Awi tangaro si wataka. Pakapagan ada kasi ko agama wawa. Na isanan amala atiu ba Allah taala. Nagu isanan amala adita no mai inangka. Akasabapan sagian ko to makaumatan sa adongan amauri na imbestigar rakatan Allah taala. Susabad na miya tembang si ko dagangan yan. Dinian kawan so dagangan yan ugi na piabayan yan sumurya taon yan. Ba pianto ni miya sumurya taon yan. Na mas mala masuliyan yan aging ko to amurya taon yan adiging ko to ayamanan yan na dagangan yan. Diyan ko to amurya taon yan na indawan yan si salongan amor. O pamakapakasol sa surga sa kanyan na ayad na muna po na magalangon si ko surga sa din niya nakapakasol ko surga na sumurya taon yan. So mga watayan apakasol ko naraka. Ya Allah na ino ko pakasol ko naraka sabab si kiyama nagusabab si kina piabay anak ko niyan nyatimu yan sa dunia yan na din kapakasol da si ko surga wallahu ta'ala. Gitu sabab kailangan aging ko tuwakap pag nadatano si ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Saging kaya masa iman to na pimbarangan aukit. Kapag nadatan no si ko agama wallahu ta'ala. So mga seminar, so mga multaka nagusunganin sa naamanan yan na mga aukit adi tanu di kapag nadatan si ko agama wallahu ta'ala. Da gidawatan no saging kaya masa tanu iman to. Adi kapag adawa di ako pakasun sa madrasa. Kaad na mga seminar, ad na mga muhadara, adna mga bayanat adna nganisan ayamanan niya nadiron di pagusain so agama wallahu ta'ala na ino kondisyon gitu sabab isanan ayamanan niya nagkasabapan sa geng kotuatiw ba wallah igira ayap pianaguntamanan o manusia nagyang koto kapaganadan yan si ko dunia yan nakalipatan yan agyang koto at kapaganadan yan sang ko agama yan agama Islam. Wa ata'a ar-rajulu mar'atahu padumpan na mabaloy ayamuay mendasi ko diiran di ikapagintaw na subay bapia pa na makasusupak si ko agama ay ni pandu ubay na di pesyunot agyang kaya dato na isaw tuwa sabab ab kesabapan sa kapapakatan agin ko to ayamanan yan na tiyo ba Allah sabab sabiyaliktad agyang ko to amasa nagugiem ko to ayamanan yan nabatad aya asala ini bagay abitikan wagama Islam ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa so mga datu nasiran ititandingan diing gira-gira sang ko ayamanan yan na pamilya sang ko ayamanan yan na mga bayi na upuno ka to balik katada emboloy at titandingan si ko pamilya naso mga bai na ayam boleh amuai men udi na papasyunot naso mga datu na isaw to akap kesabapan saging ko to akap kapapakatan na utiba wallahu subhanahu wa ta'ala.
wa aqqa ummahu wa adna sadiqahu wa aqsa aba. Mas mala panaguntaman nagu di kapipi ayo manusia si sagiang koto ayamanan yan na mga ginawain yan adi siya maayan nagudisi inayan. Makalai ayamanan yan na rarangit sa manusia di pangungunutan o manusia siya maayan nagusiin ayan. Mas ketemu yan adin yan di pangungunutanan so ginawain yan adi sa mga luksyan. Wa dhaharatil aswatu fil masajid marinayag nagumipuro sa mga lagu si sagiang koto mga masjid. Mabalo ya di pawalaan sa masjid. Na ini saparanan wagama Islam ubadi ipapawalay sa masjid nagubab kipuro sa mga lagu si ko mga masjid kaina din sa masjid para bu si sagiang koto di iron di iswa-swatan sa Allah ina din sa masjid kasimbaan sa Allah subhanahu wa ta'ala kana uba ina din sa masjid ayamanan yan na bambalo ya mga tao apo pawalaan iran nagukipro sa mga lagu siya mipantaki asal pamilya turun aklom pamilya sumaratan nasikiran wa kan za'imul qawmi ardalahum mabalui ayam balui ulwan o mga pagtaw na sumarata sa ikiran dahil yan yung mga mumuya ni man aya kada kala nabkeda to si ko darpan naging utama ratay lalag igira ang binasa sa mga pagtaw nandetuan siya ran wallahu ta'ala sa binasa na ilan yung kamakamo sa geng kaya nagtanwaranaw bubugwe na yamanan yan nabay na yamanan yan nasiyunu bininasa na tiyutong wala ayad billah na ayaman buwa pembali ni Allah ada to saging kota mga tawa mimbinasa na binasa ada to wa ukrima ar-rajulu makhafata sharrihi sakasakaw sudatu sakasakaw sumama kalak si saging kota kapakabinasan yan ayamanan yan na mas mala respektado si saging kota ayamanan yan natalibun giyang kota marata ilalag adi giyang kota pipia kalak si sagiang koto ayamanan yan nakapakabinasan yan miyabalik tadagin kaya masatan naman to kaso miya nga o naamasa naso ibkagud na iman to na iya pagkababayaan naso pagkababayaan o gawani na iman to na iya ibkagud ilan yung managing kaya tabi makasapulo mga padagang sagiang kaya manan yan na si puguno saging kaya sambro kaguni na yamanan yan na ibkagod ugaid na ibanto na ibkababayan miyabalik tadagyan koto amasa nagi tumambuy kapapakatan naging koto ati wa wallahu ta'ala wa dhaharatil qayanat wal ma'azif marinayag agyan koto ayamanan yan na kuaan mga tao abulay kayaran agyan koto mga musika agyan koto ayamanan yan na mga buni-bunian ayaran baluin abulay ka wa syuribatil khamr marina agin koto kaino masisagin koto pakaberg rine agno mga tawagin koto kapigino mayran sagin koto pakaberg wala ana akhiru hadhihi al ummati awwalaha na pamanintaan of Korea umma sumyanga una mga pagtaw lagi danan o mga Shia sagin kaya masa imanto nadiran di pamanintaan so Abu Bakar naguso Umar naguso Uthman akana ubaanan maadin si ko masaw Rasulullah kaso Rasulullah nabkababayaan yan so Abu Bakar naguso Umar naguso Uthman naguso Ali namya kaumagin kaya ayamanan yan namya nga uri mga pagtaw asabad nadiran di pamanintaan agyam kanan amya nga pipid mga pagtaw ko urian o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na padanan si saging ko to mga tiba wallahu ta'ala gianan ang mga tao pamaninta ko Abu Bakar nagusto Umar pagkagawad si ko Abu Bakar nagusto Umar nagusto Aisha na gianan sa mga tao aaya inunod taniran na siya kini Abdullah bin Saba Yahudi na askanya ni pagampaganay aromaynayag na gumamaninta ko Abu Bakar nagusto Umar nagusto Uthman na upuun ka pamanintay so Abu Bakar nagusto Umar nagusto Uthman ay kaguda kasiran
na aya inununtan kana sa mga tao ang mga Yahudi kena ubang adinga diteron ahlul bait. Kaso mga ahlul bait ang mga pamilya Rasul na kababayan si Abu Bakar, kababayan si Umar, kababayan si Utsman. Gitu sabab ay abanan yan na padanan sa aging ko to akapapakataling umatiyo ba Allah subhanahu wa ta'ala. Andin ni kang gulaulasan. Fartakibu inda dhalika rihan hamra. Andin ni kang gulaula sa aging kada namiyang aaluy tanong maadil si ko mga manusia. Gulaulaan o mga tao. Gulaulaan o mga ummat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanayawani wati ko Rasulullah. Agiang ko to samber aapoy. Mabagar ay amanan niya na samber apakah taling umasyarakan. Nailay niyo mang kapapakataling umasyarakan makamumuayan. Diyan kaya pimbarangan na telepon na papakataling umasyarakan. Piklas yan na telepon apapakataling umasyarakan na igram kataling na pagkabinasaan suingad kabinasaan sopra narakas mga tawag na sisagya at siya na bersaksi na yung Allah patay sa kanya. Kaniya wati ko Allah Ta'ala so fitna wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah shadidul 'iqab. Kalau kaniya wagi ko tuati wa Allah fitna wa Allah. Agian ko to kapakatana utiu ba Allah na kana ubaya bua kesugatian na so mga tao ang mga baradusa siarakan. So kapakatana utiu ba Allah na kana babuaya kesugatian na so mga tao ang mga darwal karkan. Tamrangkum agian ko to atiu ba Allah subhanahu wa ta'ala ko kapakatana iyan sisagin ko ta mga tao. Kakerarabugang mo nakakadugumay lawati ko mga luks. Gitu sabab ini paliugat siya katano ang mga umat o Rasulullah agian ko to kasapar sa marata nagukasugus sa mapia kaan dipakatana agian ko to ang mga eksamin Allah subhanahu wa ta'ala wa zalzalatan wa khasfan wa maskhan nagunewan yu agian ko to kapamakatana o mga lindul na ilenyo kamakamumuya ni man pakatan agian ko ta mga lindul na pelindul na agian ko to ingat ang mga tiyo ba ito Allah Ta'ala nagugyan ko tuwa di ikang garahana o alungan na gusuulan nagugyan ko tuwa kapangaanas agyan ko tuwa mga palaw wakadfan nagugyan ko tuwa kapangarurunggus nagukapangalilit agyan ko tuwa mga ala ator ang makapupuon sa agyan ko tuwa kapalawan wa ayatin tatabu'in kanidhami balin quti'a silkuhu fatataba rawahu at-Tirmidzi. Diyan kanan ang mga tanda o Allah sagyan ko to kapakaganyan na mga tanda o Allah papakatana sagyan ko to mga tao o kang galbakairan sagyan kanan ang mga aloy na petunduk-tunduk akapakatana yan sagyan ko to mga tao lagit agyan ko to pasbi am yarunggut Mia potol agian koto atali agian koto apasbi apetunduk-tunduk agian koto akiaronggus agian koto apasbi sa lagi dutu uka petunduk-tunduk agian koto mga tiba o Allah Ta'ala apa pakataling o masisagian koto mga tao ko kang galabakairan o di inakyang galabakairan sisagian kanan asa 15 amyang aluy tanu amya aluy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbi wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Manguripun Allah subhanahu wa ta'ala yang kana namang alitan wa pembarangan ang mga eksamin Allah lagu mga tiba Allah Ta'ala kesabapan sagian ko to kapapakatan o tiba Allah Ta'ala mga galabak ab kesabapan sagian ko to mga tiba Allah Ta'ala na aya kapakaligtas tanuron nagu aya maana niyan
na dikapakatan aging kanan apim barangan ati ba Allah taala na mapadal merakatan waging kutu ayamanan yan na linang aparatya si ku Allah na ayamada nagyang kutu sanggila si sagyang kota mga kadustaan sanggila ubatan umang galbak aging kanan ayamanan yan na mga inis sa para Allah subhanahu wa ta'ala miali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad nakaptiro mga ungangan si ko mga Arab alwiqayatu khairum min alilaj suat tiga nesok kapananggila na mas tumu adigiyang kotua ayamanan yan nakapamulong giyang kotua kapananggila ing kasaging kotua sakit na mas tumu agiyang kotua ayamanan yan na diing kadi ikapamulong isi saging kotua ayamanan yan na sakit pemangin tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala si tanong din patay saging kaya agamat tanong agama Islam lala yung tanong tatawagan wa Allah si saging kotua Quran ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun Jesus serano tuwa miya marati ati ko Allah kalakan yusu Allah ta'ala sa titua kalak pananggila ini ubakan umapantag akawapat adikano kapapantagan ang mga tao ang mga Muslim tatarimaan yan sa tarutup suagama wallahu ta'ala nagu ayamanan yan na mga tao ang mga mu'min asisalimban sang subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu ala nabi alladhina assallu alaihi wa sallam Allahumma salli ala kama salli ala Muhammad innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya arhamar rahimin اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا يا أرحم الراحمين يا سميع الدعاء استجب دعاءنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المبلغين الذين يبلغون رسالتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء استجب دعاءنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر